Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Mang Rudy, ipatanak. Umanugot kan, ana. Manong Rudy, tinagsalitan tagat umayak dito tap no labaak di kiti morengyo. Saan nga dati panunot mo? Masapul mo. Gabot da dya sahod ti asawam. Kan masapul ko. Gabot na bayagan nga saan nga nagawid ti asawak. Masapul ta nga doa. Ano pala ti kahit mo? Paragsakin ka. May ipandiili mo. Kanik kang kapete kwarta ka sa pulan. Kaya? Isunga, ipatanak ko na. Ditakan. Oy, hana, nagsubli ka. Agsubli kan tumadlay nga na, pag pinustaan ta. Ayop nga lalaki. Naku nagtinakam ko manong name kamayatan nagdradarasak nga agawid sa Jabalay. Nalakit kami ng tikasto nga mapaspasamak manong. Dandanin makabulan sipod da. Napan ni Wilson nga asawak sa Saudi. Ngayon, di matlangin nagpauit. Di matlangin tumawag. Di miya mo no anat sitwasyon sa jay manong nemi. Kaya siyempre, gabot ka sa pulan mi, nga da may gatang ka nagiti ka sa pulan mi, itinaldaw ng luak itilaba. Kaya timbaga idin manong Rudy, nga adot murang dakit kayat ko, kayat namat nga, kayat na nagpalabakan niya. Ngayon kasto matin, niramit na. Bastos. Kanya ti kayat na asawan. Basta-basta latan, manugot ha. Iti anyaman na kayat na. Saan kung to kahit naliputan ti asawak manong nemi? Saan to? Nimtimteng manong nemi, ti may sang nakaskas daaw, no, may sa pasamak, nga dya kamunan niya tirumpeng ngaramite. Gaboten taray da ti ospital, ni Gigi nga inauna, nga anak ko tabimtak ti appendix na manong nemi. Iti mapanak iti ospital, ko na ti doktor nga kasapulan ti kantidad tapno maoperar. Ngayon pangalaak. Sa dinot pangalaak. Imbaga kinitatang, ti katugangak manong nemi. Imawan ti kwarta, akdo daman nang saan lakit nga umanay. Kasano nga ron tatang. Anyat aramidek. Kasano nga maispal ko ti anak ko. Nagano mga remedyo ka na. Apoy mat ngamin. Dede nga Wilson, di mat lang amin tumawagin. No, anya itanti ka sa di anak ko, di asawam. Manong nemi, pinadas ko tinapan na kisarita kini Mang Rudy. Umutang ako, nak. Umutang ako. Ngin, di makadakis man. Saan ko nga ipautang ka? Ana? Dito dikit itulong ko keng ka. Basta laki di manugot ka. Diya kayat ko mapasama. Amo mon, noon niya kayat ko sawan. Awang ka dito dalahanin di ba nagpakpakaasikan ka? Mang Rudy, diya anak ko ada itingarap ken patay. Kasapulan na, mawatang ka. Ulitek awan to ti sa bali nga makamo. Sikakin siya klain. May karelasyon ka lang kanya. Nuan yaman, nga oras na kasapulak. Umay ka. Kinipay ko man amin na kasapulan. No kwarta. Umanugot ka. Maminsan laeng. Maminsan laeng, ana. Maminsan laeng. Manong nemi, kastawan iti sang sangit ko kabayatan nga aramidan ni Mang Rudy, ti kayat nga aramidan kanya. Kayat ko lang maispal ti anak ko, at da ni Gigi ti ngarap, ken patay, ken kayat kong maispal. Awanin ti sa bali a pagpilyak manong nemi. Pakawanin naklahingen, Wilson, ken pakawanin dak, Diyos ko. Naispal nga rod manong nemi, ti anak ko, babayan ti kwarta, na inted ni Rudy.
Kasukat manong nemi, tinaminsan lahing. Naminsan lahing, aba nagbasol ko. Di makadagas manong nemi, tawag na tawag ni Wilson. Di ka rin mahiliw kanya. Ha? Baka no, saan ka narik? Hamon narik na idi pa na kay tayok mo. Kabutag sang sangit ka ba? Natagtagi ko eh. Ngem, inadlaw kumet, nga talaga nga naitayok ka. Di amin? Napantiiliw mo. So, umay ka. Umay ka, may mesak dito balayo. Kano masapol mo ti kwata, ikang kamanin. Nga minsan laeng. Diyaw kung kayat, magruti. Uray na minsan laeng, basulat ha. Ingam, awan ti sa bali makamo, no saan nga sikakin siya. Sikin si kalaeng. Ngem, saan ko pulos nga inulit ten manong. Di makadakas ipang pangtanak mo. No di ka manugot, iwaras ko tinapasama. No di ka manugot, ipakamok na ito'y. Iti asawam. Ayop ka nga talaga. Ayop ka. Ay nga nga timawagan ti asawak manong naming. Aping nita ka lang nga tumawag. Ito lang nga nga nakatigundawa eh. Nagsweldoak. Nakagata nga ako nito cellphone ko. Kat nga mapagtawag ko. Kan ka? Kada kayo. Ito bigat. Agipawitak. Para kada kayo. Na-hospital ti anak tanginaw na. Na-opera. Kat nagkasapulan at nakakantidad. Panakalin ko na kuma. Nakalam nga ron. Imutang ka? O sige, itong bigat. Ang ganto alanin. Dati pawit ko ang kwarta. Kaya guduhan na, ipaunom to pa lang ipagbayan. Kaya di guduhan na, isot usarin nyo. Di kasapulan nyo inaldaw. Sumunod nga bulan, agpawitak tumanin. Deposito, tapno maurnong kata. Natanto malay ti umuna nga mapapintas. Kaya na maurnong para kadagitan nagta. Wilson, di mo lamo. Di mo lamo. Awan dito red kung agpudno kang kuha na manong nini. Aging nga talaga nga sa anak na sardingan ni Mang Rudy manong nini. So, stressak, madep-depressak. Nadlaw ti katugangak manong nini. Nga talaga nga adadakas nga mapaspasamak kanya. Adasagsag bae. Sabi nga sa mong ibaga, ang mga makatulong kang kabalasan ko. Uno ibagam dito, iti asawam. Tatang. Ibagam kanya. No di mo may tulad ibaga ti asawam, siya ti pag-ibagam. Nuan niya ti mapaspasamak kanya. Sige. Agang butan. Agang agamak. Awan ti sa bala makatulong kayo. Kano saan siya? Ibagamon Tatan. Inistoryak manong nemi kini katugangak nga lalaki tinapasama. Agsan sa naltek manong nemi agwing-wingiwing. Na minsan laing tatang. Uray na minsan laing. Basulat. Katsakbay nga maunan na ka ni Rudy. Kalpasan di pa nagkumpesar mo kanya. Nagkumpesar ka iti asawa. Ikasanuno sandak nga maawatan. Amok ano kasano ti pa nakaawat ko hengka nga amana. Kastamat ti pa nakaawat na hengka. Tinasken kat ibaga. Tinasken kat sikat ti makauna sakbay kini Rudy.
Kasta nga ro tinaramid ko manong nemi tinawagak ti asawa nagsangsangit. At kayat kong ipudno ken ka, Wilson. Ket pakawanan na ko, ma. Pakawanan na ko, ma. Anyayat mapaspasamag ken ka. Hindi pa ilamad-madlaw ko kaslawan pating ka ti problema. Namin ano ka nagpawit, sa mo ka di pa nga nabayadan? Ti utang mo, nga pa naka-opera, ti anak na. Saan nga utang? Ano nga ron? Bayad, tinaminsan laing. Nga awan ti maramidag, gusto ka pakawanan na kuma. Inistoryak met manong nemi kini Wilson tinapasamak. Itinaminsan laing. Mapakawan na ka ni. Ureta na minsan laing. Isantun nga maulit. Numampay kulit-kulitin na. Hello? Hello? Wilson? Hello, Wilson? Uray na minsan laing. Basol tulata. Uno basol lata. Kunada. Papagayam. Tingnan nga gan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Ana iti probinsya ti Cagayan nga isuting kay tumangigan iti lagip ti napalabas into 12:30 to 2 iti Action Radio DCJ Silawag inakto i-share deta nga pagkasalitaan deta nga programa dito page ni Paring Ray ngayon kay pagbuybuyain nita tapno makompleto met lang nga mangigan nyo ti pagkasalitaan ni Ana. Dumadama ka ita nga agbuybuya, paki-share, paki-like, kaya nag-follow kayo, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, numet iti YouTube tingkay to pakabuyaan, no may upload dato yung video tayo, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray, paki-like, paki-share, kaya ag-subscribe kayo, no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Ni manong yun namin nato Nemi Ruiz, itilagip tinapalamas di Action Radio DCJ Silawag, nga agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka na Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii, nga pangabakan, dagiti agsurat. So nga nagsurat kayo, ada success story yo, na imbalikan nga pagkasalitaan, ket nagsurat kayo ket maibasa ket mangabak kayo weekly prices, weekly one monthly prices. Malaksid ka rin adda gururay nga grand prizes nga nagdarakil. Imagine no da kayo ti grand winner umawat kayo ti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin digiti special grand winners umawat iti plaque ti pamandayaw. Digiti weekly ken monthly winners umawat na lang ti sertipiko. Ulitek no adda na imbalikan nga pakasalitaan niyo ket kayatyo iti mag-entry i-computer yo dagiti pakasalitaan niyo sa isan iti email address ti mo tibi nga nemiruiz@yahoo.com wano saan ket nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo mat kakambaylan nga isurat, kaya interesado kay launa nga may entry data nga pakasalitahan nyo, success story yo. Tawagan naglang the cellphone number 0949-876-7682 0949-876-7682 tas siyak timang interview ka na kayo. No adda man dagiti agbuybuya nga writers, dagiti manurat nga Ilocano. Aduda, dagiti members officers ti Gumil Ilocos Norte, Gumil Ilocos Sur, irintero nga pagilian. Itintero nga lubong sa dinuman yan, Ilocano writers kayo man. Agentry kayo. No saan nga mabalin, di istoryayo nga mismo, agsample kayo kada kiti adda ni success story, kasalita yo, i-entry taman nito success story, interview, i-computer yo, dalayin kami nagsurat, malaksin, hindi yo kabisado ti letter reading nga pag aramiden, kasi lang sarita. Medyo adado lang ti dialogue, dati patang dialogue. Yeah? Okay. Ket aging kay iti sabalin tumanin nga video ngayon kay mabuya iti page ni Paring Ray ken YouTube channel na.
Kablawon tayo man di kita kan kanayon agi-share, agbibuya ka na tayo. Sino di kita madama ka ding agbibuya. Ita? Ilan taman, no? Doon na. Ay, ni Mami Lucy Damo, madama agbibuya. Yeah. Mami Lucy Damo. Advance happy birthday king ka. Dapin ni Lily Ragudo. Yan. Ken, di kita sangkon nga makita. Thank you. Ken, thank you. Di pa naglalike, ken pa nag-share ni Eduardo Gonzales, Edrialin Estayo. Kasama tayo ni Michelle Salvador, ni Norilyn Perdido Tamalay, Esperanza Escobar, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Janet Cabuyada Wamil, Sel Lacuesta Agkawili, Eddie Claro, Victoria Rebohio. Kasama tayo ni Fatima Rabang, ni Teddy Arab, Rolando Valdez, Emelita Sera, sabi ni Gerald Marcos, gramang pa yun dati may sapahin nga datoy. Sino? Kata ipangato ta. Kaya, sino nang dikit ni? Kaya kay ni Gerald Marcos kini Wilma G. Gomez. Ay kaya sa mga dito nagudaway nga dahil pa nagkakaduan, naglagay pa nyo. Dir manong nemi, ti page nga dir manong nemi, iti bigat, mabuyada, iti page ko nga dir manong nemi, kaya kasama ten na IKL, iti kalman lang ti oras talas dos, takalpasan ti lagip ti napalabas no ha, ag programa tayo madito ibukod tayo ng studio. Kaya nagiti YouTube nga kahit kung i-plug ka na kayong pagbuyaan nyo, ti YouTube channel, iti Nemer Studio. Nemer Studio YouTube channel. Ayan, mabuyo sa dyan, digiti programa tayo ti page nga di manong nemi, digiti i-upload tayo nga kanta nga produce ti Nemer Studio. Yeah? Digiti Ilocano songs, kasama tayo digiti dumapay nga ma-upload sa dyan. Kaya no kaya't yung nga agdengig kaya ka napalpalabas nga lagip ti napalabas, agbuya kayo. Hingga iti YouTube channel mi nga lagip ti napalabas / dir manong nemi. Magbuya yo, mangigyo, di kita imun unang naibasa nga surat, iti lagip tinapalabas. Thank you. Thank you kada kayo amin ti support tayo. Iti lagip tinapalabas, iti dirmanong nemi, iti kalman lang, ken kasama tende to Sentenciador Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2025, iti lagip tinapalabas, babayin kini paring Ray Fiesta. Thank you. Ingin kati sumaruno, nagundawan.